Yes, twongeye kubasuhuza cyane, twongeye kubifuriza igicamunsi cyiza kabisa ndetse igicamunsi cyiza kuri buri umwe wese wahisemo kwibanira natwe hano ku muryango mugari wa Stream Africa. Ni iby'agaciro gakomeye cyane gukomeza kwibanira namwe kuri mwe mwese ndetse muduteze yombi aho muherereye mu nguni enye zigize isi yacu. Reka zino ntashyo zibagereho, tubateye yambu cyane kabisa. Reka amahoro n'imigisha bituruka ku Iteka bikomeze bibasabagire. Turi ku gicamunsi cyo kuwa kabiri tariki ya 17 ukwezi ni ukwa gatatu ndetse umwaka w'ibihumbi 2026, aho tugiye kurebera hamwe uko byiriwe ese n'iki kigezweho ku ntambara ikomeje guhanganisha inyeshyamba za M23 n'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo, ubwo ni FARDC, FDNB ndetse n'abawazarendo. Iki gicamunsi rero turagarutse cyane, ndagira ngo twinjirane ku makuru akomeye cyane, akaba ari amakuru meza ku ruhande rumwe, akaba n'amakuru mabi ku rundi ruhande, hagati y'impande zihanganye. Akaba ari amakuru y'intsinzi ku ruhande rumwe, akaba ari intsinzwi no ku rundi ruhande. Uti ese bimeze bite? Kavumu tombe tayari, Kavumu yabaye tombe, izasarambwe tombe. Ndagira ngo muri aya makuru muze kunyemerera twinjirane mu isesengura ryimbitse ndetse n'isesengura ku ifatwa rya Kavumu na advancement y'ingabo za FARDC n'abawazarendo ku rugamba. Biravugwa ko n'Igoma bakomeje kugenda basunika inyeshyamba za M23 donyi, naho turaza kuhinjira, ariko breaking news dufite aka kanya nuko inyeshyamba za M23 zahuye n'uruva gusenya ikavumu ngo barashwe ku buryo bukomeye cyane. Ndaje ibi tubigarukeho mu mwanya muto cyane. Mu yandi makuru tuza nayo kugarukaho nuko ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC zikomeje ivugura rikomeye mu gisirikare cyabo, aho hari kongerwa ubushobozi binyuze mu bufatanye n'ibihugu bikomeye n'imiryango mpuzamahanga. Ibyo bihugu harimo Ububiligi, harimo Amerika, harimo Israeli, ndetse aho bikomeje guha imyitozo, ndetse iyo myitozo irimo gukorwa mu bice bitandukanye by'igihugu, ndetse n'imyitozo igamije ngo kuzamura ubumenyi, ubunyamwuga n'ubushobozi bw'izi ngabo mu guhangana n'ibibazo by'umutekano bikomeje kugaragara cyane cyane mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iyo myitozo mpuzamahanga igamije gushyira Kongo ku rwego rushya mu by'umutekano. Ndaje nabyo tubigarukeho ku buryo bwimbitse cyane. Mu yandi makuru tuza kurebera hamwe nuko intumwa z'u Rwanda na Kongo zigiye guhurira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kurebera hamwe aho amasezerano ya Washington yaba ageze ashyirwa mu bikorwa. Ibi nabyo ndaje tubyinjiremo ku buryo bukomeye cyane. Twongeye kubaha ikaze hano kuri Stream Africa, umuyoboro ubagezaho amakuru y'ukuri kandi yizewe. Nimba uri mushya hano, nkandira kuri subscribe nyamuneka kugira ngo turusheho kwagura umuryango wacu. Amakuru yacu rero reka tuyahere ku makuru akomeye cyane. Ni amakuru avuga ko ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zifatanyije n'imitwe yitwara igisirikare y'abawazarendo bongeye kwigarura agace ka Kavumu ndetse zitangira kwegera ikibuga cy'indege gihari, ndetse ni inkuru ifite uburemere bukomeye mu ishusho rusange y'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Iyi ntambwe si igikorwa gisanzwe cya gisirikare, ahubwo ni igice cy'urugamba rurerure rugamije kugenzura ibice bifite agaciro gakomeye, haba mu rwego rwa gisirikare, ubukungu ndetse n'itumanaho. Impamvu Kavumu ari ingenzi mu ntambara ndetse n'impamvu izi nyeshyamba zashakaga kuhaguma ariko bikarangira zihatsindiwe, ku buryo zatsindiwe hanyuma ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo zikahafata. Tugiye kurebera hamwe impamvu ingabo za Kongo zaje kurwanira kano gace ka Kavumu. Ni ukuvuga ngo tugiye kurebera hamwe impamvu Kavumu ari ingenzi mu ntambara. Kavumu buriya si agace gasanzwe ku ikarita ya gisirikare, ni ahantu hafite akamaro kihariye kubera impamvu eshatu z'ingenzi arizo ngira ngo dukomozeho. Icyambere, ikibuga cy'indege cya Kavumu. Iki kibuga nicyo soko nyamukuru y'ubwikorezi bwo mu kirere mu majyepfo ya Kivu. Bivuze ngo ugenzura iki kibuga aba afite ubushobozi bwo kwakira cyangwa kohereza abasirikare vuba, kwakira ibikoresho bya gisirikare n'ubufasha, kugenzura ingendo z'indege zose mu karere. Kubera rero iyo mpamvu
kugifata bisobanuye guca intege cyane ubushobozi bw'umwanzi bwo kwisuganya cyangwa kubona ubufasha. Icya kabiri ni umwanya wa kavumu. Tugiye kurebera hamwe nyine, nababwiye ngo tugiye kurebera hamwe impamvu eshatu kiriya kibuga cy'indege ari ingenzi cyangwa se kavumu muri rusange ari ingenzi. Twari tugeze ku cya kabiri. Umwanya wa kavumu ku ikarita ni strategic positioning. Kavumu iri hafi y'umujyi wa Bukavu, umurwa mukuru wa Kivu y'Amajyepfo. Bivuze ngo uwugenzura Kavumu aba ari hafi cyane iyo kugenzura Bukavu bwayo. Ibi bituma abafite ububasha bwo gutera cyangwa kurinda Bukavu. Bivuze ngo umuntu ufite Kavumu aba afite ububasha bwo gutera cyangwa kurinda Bukavu. Aba afite uburyo bwo kugenzura imihanda minini yinjira mu mujyi. Icya gatatu ni icyizere cy'abaturage cyangwa se psychological impact. Bivuze ngo kwigarurira agace nk'aka bitanga ubutumwa bukomeye ku baturage no ku mitwe ihanganye. Nko ku ruhande rwa leta bigaragaza ko ishobora kwisubiza ibice byayo, naho ku ruhande rw'umwanzi bituma acika intege no gutakaza icyizere. Bivuze ngo muri aka kanya biravuga ko uduce twa Masisi centre no muri Kivu, Masisi centre ni muri Kivu y'Amajyaruguru na Kavumu centre muri Kivu y'Amajyepfo, utu duce twose cyangwa se utu dusantre twose ubu tayari turimo ituze nyuma y'imirwano ikaze yari imaze igihe habera, aho ingabo za leta ya Kongo zifatanyije n'abarwanyi babo Zarendo bakomeje gusunika no kwigiza inyuma imitwe yitwaje intwaro. Muri ibyo bice kandi aravuga ko hakomeje kubera inama z'abarwanyi babo Zarendo zigamije gukomeza guhuza imbaraga no gutegura ingamba zo gucunga umutekano mu duce bamaze kugenzura. Ni mu gihe ingabo za Kongo zikomeje kugaragaza intambwe igaragara mu majyaruguru y'umujyi wa Goma, naho rero aho ibintu bigenda bivugwa ko ziri kwa advancinga buhoro buhoro zisubiza inyuma abo bahanganye. Ni ukuvuga ngo muri iyi ntambara aya makuru agaragaza ko inyeshyamba z'aba 23 ziri kurwana ndetse n'icyemezo gikomeye n'icyemezo gikomeye cyo kuba zakomeza intambara cyangwa kumanika amaboko cyangwa se zikikura ku butaka bwa Kongo, kuko bigaragara ko bamajije gutsindwa urugamba. Nimba Kavumu bahakuwe, rero Goma bakaba bamerewe nabi ndetse na Bunagana bakaba bakomeje kuraswaho ku buryo bukomeye cyane. Ubwasigaye wenda umuntu yavuga basigaranye ni Bukavu, kandi twabonye ko Bukavu iri muri Kavumu. Twabonye ko ufite Kavumu aba afite ububasha bwo gukontorora Bukavu. Bivuze ngo na Bukavu nta mahirwe menshi bafite yo kubaha. Katwikomereze andi makuru yacu, tunyarukire ku yandi makuru akomeye cyane nayo dufite muri kano kanya muri zino saa kuri kino gicamunsi. Ni amakuru nanone avuga ko ni amakuru ajyanye n'amahugurwa atandukanye ari guhabwa ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse FARDC, agaragaza impinduka zikomeye mu buryo iki gihugu kiri kwegera ikibazo cy'umutekano cyane cyane mu burasirazuba bwacyo, ndetse bumaze igihe kirekire burangwa n'intambara z'urudaca. Iyo usesenguye neza aya makuru bigaragara ko atari igikorwa gisanzwe cy'amahugurwa, ahubwo ari igice cy'igenamigambi rinini rya politiki n'igisirikare rishobora guhindura isura y'umutekano muri Kongo no mu karere kose. Icya mbere kigaragara ni uko Kongo iri kugenda yegera cyane ibihugu byinshi bifite ubunararibonye mu bya gisirikare nk'Ububiligi, Ubufaransa, Israel ndetse na Amerika, ndetse Amerika bivuze ngo iri hafi kwinjira nayo mu bufatanye. Ibi byerekana ko ubuyobozi bwa Kongo bushobora kuba bwarafashe icyemezo cyo kongera kubaka igisirikare cyabwo gishingiye ku bufatanye mpuzamahanga aho kwishingikiriza gusa ku bushobozi bw'imbere mu gihugu. Ni icyemezo gikomeye kuko mu myaka yashize FARDC yakunze kunegwa ku micungire mibi, imyitwarire idahwitse ndetse n'ubushobozi buke mu guhangana n'imitwe yitwaje intwaro. Iyo turebye ku mahugurwa yatanzwe n'Ububiligi cyane cyane ajyanye no gushinga unité de réaction rapide ikindu, tubona ko Kongo iri kugerageza gushyiraho imitwe yihariye ishobora gutabara byihuse kandi igakora ibikorwa by'ingenzi mu gihe gito. Ubu bwoko bw'imitwe ni ingenzi cyane mu ntambara z'iki gihe, aho umwanzi akoresha uburyo bwihuse ndetse bwihishahisha kandi bukoresha amayeri menshi. Kuba rero bagereranya URR n'igisirikare cyahoze kiyoborwa na Mamadou Ndara si ibintu byoroshye. Ndara yari ikimenyetso cy'ubunyamwuga n'ubutwari kandi yigeze kugaragaza ko FARDC ishobora gutsinda iyo ifite ubuyobozi bwiza n'imitwe yihariye yatojwe neza. Ariko nanone ni ngombwa kwibaza niba ayo mateka ashobora gusubirwamo mu gihe imiterere y'intambara yahindutse cyane. Ku ruhande rw'Ubufaransa,
amahugurwa ari gutangwa ikisangani aribanda ku mirwano yo mu mashyamba, kurwanya ibisasu byatezwe no gukoresha amadrones. Ibi bifite ubusobanuro bukomeye cyane. Intambara iri mu burasirazuba bwa Kongo ikorwa cyane mu mashyamba, aho imitwe nka M23 n'indi ifite uburambe mu gukoresha tere mu nyungu zayo, ndetse ku bw'ibyo gutoza abasirikare uburyo bwo kurwana muri ayo mashyamba ni ingenzi cyane. Ikindi ni ibisasu byatezwe. Bimaze kuba ikibazo gikomeye mu ntambara z'iki gihe ku isi hose, cyane cyane mu ntambara z'udutsiko twitwaje intwaro tudakoresha uburyo bwa gisirikare bwa kera. Kuba FARDC iri guhabwa ubumenyi bwo kubikumira no kubyitwaramo neza bishobora kugabanya cyane igihombo cy'abasirikare n'abasivili. Ikibazo cya drone nacyo ni ingenzi cyane mu isesengura, ndetse intambara z'iki gihe ziragenda zishingira ku ikoranabuhanga, aho amakuru ndetse igenzura ry'ikirere n'ubushobozi bwo kureba aho umwanzi aherereye ari ingenzi kurusha ibindi byinshi. Iyo FARDC itangiye gutozwa gukoresha drone, bishobora kuyifasha mu gutahura ibikorwa by'umwanzi, kugenzura imipaka no kugabanya ibitero bitunguranye. Ariko nanone gukoresha iri koranabuhanga bisaba ubuyobozi buhamye, uburyo bwo kuribungabunga ndetse n'amikoro ahoraho. Iyo tuje ku ruhare rwa Israel, nubwo amakuru wenda ari make, amateka y'iki gihugu mu bya gisirikare agaragaza ko gifite ubunararibonye buhambaye mu bijyanye n'ubutasi, ikoranabuhanga n'imirwano yihariye. Impamvu ndi kugaruka kuri ibi bihugu cyane nuko ari byo biri gufasha igisirikare cya leta ya Kongo mu myitozo igiye itandukanye. Twabonye abatoza abasirikare ba Kongo ibijyanye n'ibisasu, twabonye abatoza ibijyanye no mu mashyamba, twabonye n'abatoza ibijyanye n'amadrones. Ni ukuvuga ngo kuba Kongo iri kwakira ubufasha bw'abanyamwuga bishobora kongera cyane ubushobozi bwa FARDC mu bijyanye n'imirwano igezweho. Ariko nanone ibishobora kugira ingaruka mu mibanire ya Kongo n'ibindi bihugu, kuko Israel ikunze kugira uruhare mu bibazo bya politike bikomeye. Ni ukuvuga ngo uruhande rwa MONUSCO narwo ntitwakwirengagizwa, ntabwo rwakwirengagizwa nubwo rumaze igihe runengwa n'abaturage bamwe ko MONUSCO n'ubundi itabasha guhagarika intambara, ndetse ngo uruhare rwabo mu gutanga amahugurwa no gufasha mu kubaka inzego z'umutekano ngo nta gaciro bafite muri turi, aho umutekano ukomeje kuba muke kandi MONUSCO ihari. Ayo mahugurwa rero ashobora kugira uruhare mu kuzamura ubushobozi bw'ingabo z'igihugu mu kurinda abaturage. Ikindi kintu gikomeye ni amakuru avuga ko Amerika ishobora gutangira gufasha FARDC cyane cyane mu gusangira amakuru y'ubutasi. Ibi bishobora guhindura byinshi ku rugamba. Amakuru yizewe kandi atanzwe ku gihe ni intwari ikomeye cyane mu ntambara. Iyo igisirikare gifite amakuru ahagije ku migambi y'umwanzi, gishobora kumutsinda bitagombye gukoresha ingufu nyinshi. Ariko nanone ubufatanye nk'ubu bushobora kuzana n'inyungu za politike, aho ibihugu bikomeye bishobora kugira uruhare mu byemezo bya Kongo. Nubwo ibi byose bigaragaza icyizere, hari n'ibibazo bikomeye bigomba kwitabwaho. Icya mbere ni uko amahugurwa yonyine adahagije. FARDC ikunze guhura n'ibibazo by'imicungire, ruswa n'imyitwarire idahwitse y'abasirikare bamwe. Iyo ibi bidakemuwe, n'iyo wahugura abasirikare neza gute, umusaruro ushobora kutagaragara. Icya kabiri ni ubufatanye hagati y'izi nzego zitandukanye zitanga amahugurwa. Iyo buri gihugu gitoza mu buryo bwacyo, bishobora gutuma habaho kutumvikana mu mikorere y'ingabo. Icya gatatu ni ikibazo cya politike n'umutekano w'akarere. Intambara mu burasirazuba bwa Kongo ntabwo ari iy'imbere mu gihugu gusa, ifite n'ingaruka ku bihugu bihana imbibi na Kongo. Kuba FARDC iri kongererwa ubushobozi bishobora gufatwa nk'ibindi bihugu nk'ihinduka ry'imbaraga, ndetse mu karere bigatuma habaho impinduka mu mubano wa diplomasi. Mu gusoza, aya makuru agaragaza ko Kongo iri mu nzira yo kuvugurura igisirikare cyayo mu buryo bukomeye, hifashishijwe n'ibindi bihugu byinshi bifite ubunararibonye. Ni intambwe ishobora gutanga icyizere mu kugarura amahoro, ariko si igisubizo cyonyine. Intsinzi izaterwa n'uko aya mahugurwa azashyirwa mu bikorwa, uko ibibazo by'imbere mu gisirikare bizakemurwa, ndetse n'uko ubuyobozi bwa politike buzafasha mu gushyigikira izo mpinduka. Niba byose bizakorwa neza, FARDC ishobora guhinduka igisirikare gifite imbaraga kandi gishobora kurinda igihugu cyacyo n'abaturage bacyo mu buryo burambye. Nanone reka tunyarukire ku yandi makuru akomeye cyane. Nk'uko nabibabwiye mu makuru
mu makuru yagombaga kuranga aya ngaya n'ubundi za headlines nahoze mbabwira, ni ukuvuga ngo n'ayandi makuru agaragaza intambwe nshya mu rwego rwa diplomasi hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe umwuka wa politike n'umutekano mu karere ukomeje kuba mubi cyane cyane mu burasirazuba bwa Kongo. Biravugwa ko intumwa zigiye kujya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Biravugwa ko intumwa z'impande zombi ziteganya guhurira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu nama igamije gusuzuma aho ishyirwa mu bikorwa by'amasezerano ya Washington rigeze. Aya masezerano afatwa nk'imwe mu nzira zashyizweho zo gushaka igisubizo kirambye ku bibazo by'umutekano bimaze igihe hagati y'ibihugu byombi. Ku ruhande rw'u Rwanda, Perezida Paul Kagame ateganya kuzahagararirwa n'intumwa zirimo umujyanama we Mauro de Lorenzo ndetse na Major General Patrick Karuretwa, bose bazwi mu bijyanye n'umutekano n'imibanire mpuzamahanga. Ku ruhande rwa Kongo, Perezida Felix Antoine Tshisekedi azahagararirwa n'intumwa ye idasanzwe Patrick Luabea ndetse ufite inshingano zo gukurikirana ibibazo byihariye bya diplomasi. Iyi nama ije ikurikira icyemezo cyafashwe na Amerika ku itariki 2 Werurwe uyu mwaka wa 2026 cyo gufatira ibihano abasirikare bakuru b'u Rwanda ndetse n'ingabo z'u Rwanda muri rusange. Kubera ibyo, Amerika ivuga ko ari uruhare rwazo mu bibazo by'umutekano muri Kongo. Kuba iyi nama yarasabwe na Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Donald Trump, bigaragaza ko Amerika iri kugira uruhare rukomeye mu gushaka igisubizo kuri iki kibazo ndetse ishobora no gukomeza gukoresha igitutu cya diplomasi ku mpande zirebwa n'iki kibazo. Ku rundi ruhande, hari indi ntambwe ikomeye iri guterwa na Kongo mu rwego rw'ubukungu ndetse n'imikoranire mpuzamahanga. Ni ukuvuga ngo ku itariki 16 Werurwe uyu mwaka wa 2026, Perezida Felix Tshisekedi yasabye inteko ishinga amategeko ya Kongo gusuzuma umushinga w'amasezerano y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro yasinywe hagati ya Kongo na Amerika. Aya masezerano ashobora kugira uruhare mu kongera ubufatanye hagati y'ibihugu byombi, cyane cyane mu bijyanye n'umutungo kamere Kongo ikungahayeho. Amakuru aturuka ku nzego zitandukanye rero aravuga ko ntago aremeza igihe ino nama izabera, gusa ni amakuru yizewe avuga ko n'ubundi iyo nama Perezida Donald Trump yayitumijeho. Ngayo amakuru twari tubafitiye muri kano kanya muri zino saha. Reka nshimire buri umwe wese wabanye natwe, mbabwira ngo andi makuru nakagaruka kabisa. Ni by'agaciro gakomeye cyane gukomeza twibanira namwe. Reka mbabwire ngo mukomeze kugira ibihe byiza, mukomeze kugubwa neza ndetse mukomeze kunogerwa na gahunda zanyu za buri munsi, mukomeze kugira ibihe byiza. Ariko nongera kwibutsa ko umuntu utarakanda subscribe yankandiraho kugira ngo turusheho gukomeza twagura umuryango wacu wa Stream Africa. Reka mbabwire ngo mukomeze kugira ibihe byiza, turabakunda cyane. Ciao ciao.